Slavonijo, u srcu te nosim. Predizbornu kampanju za izbore za Hrvatski državni sabor, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje nastavio je predizbornim koncertom u Novoj Gradiški. Dar je to HDSSB-a građanima Gradiške i okolnih mjesta koji su jasno raspoznali inicijativu HDSSB-a za novi regionalni preustroj Hrvatske koji bi omogućio ravnomjeran razvitak svih hrvatskih regija. U prepunoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta predstavljeni su kandidati HDSSB-a za 5. izbornu jedinicu. Glas za HDSSB poručili su glas je za boljitak života slavonsko-baranjskog čovjeka i cijele Slavonije i Baranje u okviru jedinstvene Hrvatske države. Jer samo jaka Slavonija znači i jaku Hrvatsku. Graničarskog, slavonskog, ajmo narode! I što je najvažnije, branitelja od Andine, Hrvatske domovine. Branitelja od Andine, Hrvatske domovine. Hvala vam na potpori koju ste iskazivali u proteklih 17 godina. Hvala vam na potpori koju ste iskazivali u protekle 2 godine progona kojima smo bili izloženi. I vjerujem u vašu potporu, u vašu iskrenu vjeru da u ono što smo radili, da smo radili časno i pošteno i da ćemo sutra kad se ponovo nađemo, jer ovo je prolazno, ovi progoni su prolazni, kad se ponovo nađemo da ćemo nastaviti raditi na dobrobiti našega grada, na dobrobiti naše Slavonije i na dobrobiti naše drage domovine Republike Hrvatske. Kada pogledamo naše Okučane, kada pogledamo ove sela oko Gradiške, kada pogledamo sela koja odumiru biološki i svakako drugačije, Magić, Malu, Siče, tamo kod nas u Slavoniji, Dubočac i ostala, gdje je svaka treća kuća, da kažem, zakapijana, kako to kažem, zakovana, onda se moramo pripitati šta se to događa u Slavoniji. Šta se to dogodilo od nekada plemenite i bogate zemlje, u kojoj su dolazili iz svih kršnih, da kažem, krajeva ovdje trbuhom za kruhom da bi zaradili, da bi prehranili svoju djecu, da bi školovali svoju djecu i da bi ovdje opstali. Danas je Slavonija emigracijsko područje. 30% mladih iz Hrvatske seli, visoko obrazovanih ljudi, seli u inozemstvo. Ova naša vlada u 4-godišnjem mandatu je izvršila štošta. Tako pišu da su izvršili. Izvršila je poskupljenje kruha za 40%. Izvršila je poskupljenje goriva za 50%. Poskupljenje ložulja za 70%. Napravila je, kažu, stanove braniteljima i invalidima Domovinskog rata.
A najsigurniji stan su napravili našem Branimiru, našem Norcu i našem Gotovini Anti. Zato vas pozivam da ovu našu stranku koja se brine za ovo naše dvorište podržite, jer ona je prava stožerna slavonska stranka. Ona okuplja oko 30.000 članova. Niti jedna druga stranka nema u svom nazivu i u svom programu taj regionalni slavonski pristup. Oni su podložni stranačkoj stegi. A ja bih vam ispričao jedan naš ružni, hajde tako rećemo, brodski slučaj, kada je jedan naš saborski zastupnik iz vladajuće stranke nosio jedan projekt u Zagreb, a u svezi je Slavonskog Broda, i onda su mu rekli njegovi ministri koji su na vlasti da to ne može ići jer ide most Kopno-Pelješac. Pa je onda otišao do svog šefa, predsjednika vlade, pa čuj, kako je rekao Kalmeta, tako mora biti. A kada je došao taj amandman Brodsko-posavske županije na Sabor za izglasavanje, taj isti zastupnik koji je donio taj amandman iz Slavonskog Broda nije smio dignuti ruke za njega, nego je glasovao protiv. To je ono o čemu mi ovdje večeras govorimo. Dakle, slavonski zastupnici će uvijek glasovati za Slavoniju i za slavonske projekte.